Yesu no fa amoe Efa la tanga na Saunia ikale Maria Lea uwasa onotoi Osana ma hallelujah Sewa otalito Yesu lo fa amoe Ne fa aona tanga na Saunia ikale Maria Lea uwasa onotoi Osana ma hallelujah Bea omana tuifonei Le matango fie malona lelei Yesu le ali io le ola Saunia le saolotonga Maliumo e ma uto e tumai Ona olona lufa Sewa otalito Nuya oe Yesu lo fa amoe Efa aola tanga na Saunia ikale Maria Lea uwasa onotoi Osana ma hallelujah Afayo e mafatia Waile maua o se fia Abela wa benga ya Yesu Oya na te sitia Ia Italia nei oia le ali io le manuia Oh sewa otalito nuia oe Yesu lo fa amoe Le fa la tanga na Saunia ikale Maria Lea uwasa onotoi Osana ma hallelujah Sewa otalito Nuya oe Yesu lo fa amoe Efa aola tanga na Saunia ikale Maria Lea uwasa onotoi Osana ma hallelujah Awa eteto e fatali Tula ile loa ma esabali Awa neto etepa itua ile la lona Tamo e puno wa iyo Yesu Oya ole tupu etotasi Sewa otalito Nuya oe Yesu lo fa amoe Le fa aola tanga na Saunia ikale Maria
Lea ua osa olotoa Osana ma hallelujah Sewa otalito Nuya oe Yesu lofa amoy moe Lefa aola tanga na esauni Ikale Maria Lea ua osa olotoa Osana ma hallelujah Sewa otalito Nuya oe Yesu lofa amoy moe Lefa aola tanga na esauni Ikale Maria Lea ua osa olotoa Osana ma hallelujah
sa patina via ele tua le nei taiao. Hallelujah, hallelujah. Ya. Ia le tua lo soifua nei taiao te mai. Le lofa malanga leo le tua. Fai lo uleo fata wa ai fai mafonga ta moli o tatu matua faleanganga. Ta mafol fale sunga ya leuli. Ya mese fol fatua ya eloi. Ya matu te fata lofa lu ia tua i lausunga kalepo e mese fol faletua ya nerisa. Ia o tulanga fa lupea fo le nei taiao ia manatu. O le ata lolo lava e ala le toto tamai mamoe ia o i la tatu anga ia i mamalo le tua ia e mai al file mu ia te tatu maleoni oli male saulotonga tatu te tapua ia le nei taiao o te o folo fatu mo te fatalo fatu pa ia o le tatu e kalesia fai a maleo se o tatu tama mai lava i mautele se o lava i mauneiti ia e tainane foi o tatu malo falo longia nei taiao ia fa pea foi nisi o asiasi mai ia viele tolo to saifua le maua atu ia nai sunga foi le toina mai Australia lo tato mafuta ia malo saifua manuia sunga vai akueva mal faletua ia fitu ia malo saifua manuia ia le tua le nei taiao ia te manatu ia fatalofa atu foi nisi o mai mo mai lunga upenga te failangi ia tēnā le fuisu tātou tina whaleanganga e lo i ia o wholofa atu. E le swafa manu mahalolo tātou ali usi kiriso. Ia, mea nei tūla ia o te tualalo tuai le ia ma le mamalo le tātou maftanga nei ia. Whaiona e tūla i maise i muri mai foi, fua foi. Ia o lo iai suafa pa ia ma le mamalo lo tātou ali usi kiriso, lo tātou tupu, mo lo tātou whaola. Ile nei taiao. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tato ya il paia mal mamalu. Ele nei taiao. Tato fa saune, fa felo ele tato malo, fa lo longia ele nei taiao. O ia lava le uno le kalesia. O ia lo tato o lo malosi. O le nganga paia so soani le nei maftanga. E mai ele manda, e mai ele malosi, e mai ele faunga. Ele fa pena lo fa uina i lau whinga luenga. Fa uina i foi o tata wi inga le nei taiao. E mai au
falani ai shona vinga le nei taiao. Hallelujah. Pese tua yo la tua. He is here with us. The Holy Spirit is here. Hallelujah. 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 Yes, Father. Pena leo lau whaafitai li tai haole nei. Mai upole tusi paia se fulu le pela na whamaloloina. Tasi le pela na toi fo ye whaafitai ma bibi I le tua. Mai leo le tala le tusi paia e le whamaloloina e le toa se fulu. O feo iei le toa iwa. E le aia se isio I la tau e mawhai o na sau se I vivi le atua. Hallelujah. Awane I ngalo ia te oe se mea e tasi o na mea lofa. Awane I ngalo ia I tatou se mea e tasi o na mea lofa. Ele ai ma se isi o I totono le nei malu ele ianga le lei ai le atua. O le taiao le viinga o le taiao le whamanu o le taiao le whawhetai sai a vivei ma whamanu I mea whawhaia le atua. Hallelujah. Toi ame se pati tele I le atua. Hallelujah. Le nanga sai le pela tato te wha te taia I le atua. Hallelujah.
Yes, Father. Forget nothing of all of his benefit. Awane ingalo. Semetaciona me love. Yes, Father. Hallelujah. Yes, Father. To receive this kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy. Yes, Father. And I'm grateful for your grace. And I lo lot of after lo what you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. My Creator, the Almighty One. Thank you, Lord. You're my King. Hallelujah. Yes, Father. Hallelujah, Father. Yes, Lord. Hallelujah. Alanga la fafta. Fafta yatu oile tu. Fafta yatu ilona leleile. Fafta yatu ilona famaoni. Fafta imewa ye faya. Fafta ilona tamawa inga wa manuya ita. Lona lofa ile mabae. Lona leleima lona famaoni. Fafta yatu otato loto ile tu. Fafta ina tele tu uawe na tele tu la foi. Lona famanga longa malanga fasalo tonga. Fafta ile toto Yesu Kristo. Fafta ile ngalue mayo lona nganga fai. Fafta ime alofa. Ale nganga fai o taleni o langa ba ole poto male mala malama. Fafta ile faunga ino soifua male ola. Fafta yatu yateia. Awane ingalo semetas. Awane ingalo semetas. Ona me alofa. Ona fama luyanga. Olona leleima lona fama oni. Fafta yatu oe yateia. Fafta yatu oe yateia. Yes, Father. Hallelujah. Abeleo sa taulanga pati. Bia ima faftayat. Lona leleima lona famaoni. Fafetai lo walofa. Mato bibi ima faftaya oelo mato watu. Fafetai lo leleima lo famaoni. Ime waifaya. Olo wanga leleia le mabae. Olo walofa ele uma. Olo walofa fai pea. Bibi ayo mato loto. Fafetai oelo mato tamalele.
Whawhetai lau whamaoni. Toi pati pati o matolima. Whatala pia saumi inga le tua. Hallelujah. Are you ready to praise him? Hallelujah. Where saunya te vivi ilo tua. Hallelujah. I'm a shepherd still. Come on, man. Hallelujah. Yes. Yes. Come and rejoice. Come and rejoice and let your heart sing. Yes. Come and rejoice, sing praise to the King. Come and rejoice and let your heart sing. Come and rejoice, sing praise to the King.
We sing glory to your name. We sing praises to your name. We live to praise you. We live to praise you. We are here to worship and praise your name. Hallelujah. 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 Yes, Father, you created us to worship and praise your name, to lift your name on high. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Father. Hallelujah, Jesus. He's worthy to be praised. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. Jesus, blessed Savior, He's worthy to be praised. From the rising of the sun until the going down of the same, He is worthy. Jesus is worthy. He's worthy to be praised. Glory, 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 glory. Jesus, blessed Savior, He's worthy to be praised. God is the Lord of my salvation, a strong Redeemer, Light of nations. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. Jesus, blessed Savior, He is worthy to be praised. Hallelujah. Yes, Jesus. Alanga tu laubinga. Via tu oia teia. Alanga tu laubinga. Famanu. Afanene atu ilo watua. Hallelujah. Hallelujah. We praise your name. We lift your name on high. God Almighty, the creator of the universe.
Hallelujah. 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 Yes, Father. Yes, Jesus. Holy Spirit, we lift your name on high. Glorify your name. Hallelujah. 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 There is no one else like you. No other God like you, Lord. You're the only one, Jesus. Only one, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Father. Filavo etulai. Maya itoton hulene ngalo. Vala awatu malfalwa. Tato tot suriatu ilumolo tato tu. Hawa pa iya le tu. Pa iya o iya le na faya itato. Na ia faya itato moia. Ole lafu mamoe na ia fafangaina. Fanene atu oe ilo watua. Continue to worship your Father. Famanua tu ilo na suave. Awele ai seisia tu etu samai. O ia ole atua malosi. O ia ole tamae favava. O ia ole li ole file mo. O ia ole tato watua. Na ia faya i tato mona. O lona nuu i tato. O le lafu mamo ina ia fafangaina. Ivi atu o tato loto. Fane ene atu i ante ia. Awa o ia o loa tu. O ia o lo tato tama. Ele ai se isi e tutusa. O ia o le fetu pupula o le tai hau. O ia o le atua malosi. Hallelujah, Father. Hallelujah, Father. O ia o le leona o iuta. O ia o le tamai mamoia le atua. O ia o le na ia ave esea ngasala le lalolani. O ia o lo tama. O ia o lo atua. E fia la e o ia i le viinga mai le loto wanuti momoi. Fane ne atu yante. Worship him. He is the Lion of Judah. He is the Son of the living God. Worship him. Yes. There is no other God like him. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Yes, Jesus.
Talatala no e ilo watu. Fane ene atu lava oi ante. Fai loa ante ia lolotu. Sa atu ante ia. Hulangona i le tai au le nei. He's your Father. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Yes, Father. No one else like you. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. We worship you. We bow down before you. We honor you. You are holy. You are our holy Father. Paia oe letu. Paia oe lo mato watu. Mato wava mafalo alo yata. Mato toto tuli oluma. Fai loa. Lo mato wava tele I lawa fia. Tau tau oe lau lau faiva uma. Toto tuli tuli vai uma yate o. E alalanga me umana e fai e tau tau lo matango fia. Fai loa vavenga ma mewa e fai ai lo mato wola. Mato te tau tau pea lo lelei ma lo siri siri esi. Awai lelei oe. E mamalu oe. E pa ia oe lo mato watua. O oe o lo mato tamae le aise isi. O na oe o lo mato watua. Mato te malu ai. O oe lava o lo mato o lo mawalunga. O le papa oe o lo mato wolatanga. O oe o lo mato lafitanga. O oe o lo mato watua. Mato te via oe. Mato te whane ene ina oe letu. A wao oe o lo mato tanga. Hallelujah. Tule minu tele. Te whaafafonga atua I lava oe. O le ase whetala I mai a lo atua I lo loto I le neitaya. O e whiwhi le mu mai whaafo. Longo longo atu I atei. O le aso na whina ngalo mo oe. I le tai haore. Fana ule. Se a ele de atu atu
Hallelujah. Hallelujah. Yes, Father. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Tailo fetalai mai o manto, Lord. Tailo famalo si au mai ai manto. Holo finangalo, ia manto vala au atu ia te o. Hona e whaai loa ma whaali mai leo mea manto tele i loa mo. O mea te tele ma le whaingata. Mea wa e tapena wa e saunia mo e vala au atu malo lofa ia te o. Ave leo se pati tele, tu fatasi e wa au. Fatele se pati mo ia. Hallelujah. Thank you, Father. Whawhetai anganga paia. Whawhetai anganga paia. He te whailoa le whinangalo le tamai loto laufana. Whaloto tele ma whamalo si ai mato. Ia mato wala au pea ia te oi. A wao lo soifua o le atua. O le ma whaia o na whaia mea uma e whasiri sili. I mea mato te ole ma mawhau whau iai. Hallelujah, Father. Yes, Jesus. Hallelujah. Is exalted in the heavens. Ala watu ma le whalo alo. Ato tutu lai mai le nei tai ao. Hallelujah. Yes, Jesus. We give you all the glory and all the praises. We are here to praise your name. We are here to lift your name on high. God Almighty, you are the creator of the universe. We praise and we worship you. Hallelujah. Yes, Father. Oh, let's do our tour. Ma tote bibi ma fama nui lo suafa. Wow, oh, tatau ya ile biinga. Awa fio tatau ya ile fama numa le fane tanga. Oh, lavo le tour. Omega, beginning and the ending. Hallelujah. Yes. Amelo se taulanga pati. Devi ai mafama nui letu. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Father. Mato bibi. Mafama nui lo suafa. Mato yai lo mamalu le tai haulene. O lo mamalu lea e peona e whailoa. I lau au na apostolo e peona. Whailangi le soifu. Iai le aso e fio mai ai la o fio. E whaia fesu ia inga. E whaia whaolao langa tele i le lalolangi.
te whaonga ia lau au whainga luenga. O e wai palawina I lau finangalo. Se ia whaolaina le lalolangi mo oe le atua. O la mātou tatalo. Mātou te tatalo ai lau mamalu o lo whapenao ngā ngai mai. O la watu I le kalesia. Tatalo atu loa oe. O le a le ngangana wa whaai loa ma. Whaangangana inai oe le tamai le tai aore nei. Tatalo oe le mamalu. Tatalo atu oe le nganga paia. Tatalo atu oe le tamai. O ia na te whaia, o ia na te tāpena, o ia na te whaonga ina lana au whainga luenga. Whapena na whatau nuu lona whina ngalo e pe o na whailoa. Mātou tatalo, lau au na apostolo le whaletua. Talo I lau whaunga whatele lunga iai la ua. Tai ingo lau e kalesia. Ina ia whapena na manuia e tusa ma lau whina ngalo whamanuia. Whamanuia iai la ua tama. Iai lau wanga le leile soifua ma le ola. Iai lau whamanuianga I lunga iai la ua e maisa le nofo alo. Tatalo le komiti whafoia lau e kalesia. Lango sua iai la ua le taitaingo le ngaluenga. Tutu le loto te tele ma le whatua tua. Au na ma le ono sai. O oe o lo iai le tali o oe o lo iai le manuia. O lau ngaluenga ma lau e kalesia. Mātou tatalo I whawhea ngainga ma whare tua. E kalesia uma le worship center le lalolangi. Ia tutu I le loto ngata sitasi. Ia tutu I le whatua tua. Ia loto te tele au na. Ia loto te tele e tau tua lo whina ngalo. Se ia whaola ina le lalolangi mo oe le atu. Pea lava se tafa le lalolangi o loo iai lato. Wha manuia iai lau a fio. Wha manuia ia inga mai kalesia taitasi le atu. Ia iai lau tamau a inga mau whamarianga. Ia manuia I mea uma e tusa ma lau whingalo. Whamanuia lau noho Israelu. Whamanuia iau tangata. Anga le leia I latou ia whaola ina. Ia o latou talitonua nao oe le atua. Le mesia o le ato ia fia mai. E si tia le kalesia. E si tia le aupaia. O e wa whanau whawina I le toto le tamai mamohe. O e wa whatua tua I le suafa o Yesu Keriso. Mātou wala au whamanuia. Whamanuia ia Samoa marana whainga malu. Whamanuia le nei atunu. Whamanuia so se atunu o lo iai lau e kalesi. O lo iai o tangata. O lo iai e whatua tua i atu. Whamanuia iai lato. Ia manuia I mea uma. Le tino le anganga ma le mawhauwhau. Wa o lo le whina ngalo. Ia o iai lau whamanuia. Whamanuia o e le tua. Whamanuia le tapua inga lau e kalesi le tai auni. Pati o mātou lima. Bibi ma whamanu ia te oe. O le tua marosi. We thank you, Father. We praise your name. We lift your name on high. Hallelujah. Yes. Hallelujah. We lift your name on high. Patu se taulanga pati mo le tua le nei tai au. Pati atu o ao ia te ia nei tai au. Pati atu I le tua o le olo whamanuia mai ia te oe. Pati atu I le tua o le olo ngalua mailo na nganga pa ia. Mo tātou vivi atua ia te ia. I le nganga ma le whamaoni. Mātou te whawhitaia oe. Lo mātou atua tō tasi o le mātou te auauna. Mo mātou ifo ma matu tuli atu ia te oe. Oe ole e wai whamanuia mai ai matou umalawa. Wa matou o mai ai se matou sa ili atu ia te oe. Wa matou mai sa ia matou maua oe.
ina ia e fesoa soani mai ia i matou. Mai ia e whauwina ai. Le nei Sauniga ia mata tu lava. I le nei aso. Te yo lava i aso uma matou te au na ia te oe. Matou te vi ia oe mfo iai la vi inga ia te oe. Pati pati atu au ao i le tu. Hallelujah. Amen e ma amen. Hallelujah. Tai tolu le tala la mai nei tai au. O stangata u whaatumu ina oe le tua i iana whaamanu yang. O le ua e sulu mai nei tai au, sa e susu mai, ma e tala au mai. Ona e te mana o mia whaau au ina o whaamanu yanga le tua ia te oe. Amen. E tu sa i male nei vaenga o le Sauniga ma le tapo inga a le tangata whaatua i le atua. O le Sauniga ne whaingoina. O se vaenga o whaamanuianga le atua whaau au. E tele manui au tātou maua. Amen. E le mawhainga tātou whaamataltala ina. Le tele o le whaasoa le atua i loiso i fua. So se au wala o whaamanuianga. Ai, o te manatu, ina ne te ua umi. Ai, ola, watu le upule, tai ai tātou le nei tai au. Ina ia mawhai ai, ona tātou tilo whaia se wha malosi au wina o tātou, e ala i le upua le atua, amene. E whapese, e whamtalanga. Wha maoni, i so se au nanga, wa e au na i le atua, ina ia a vea oe mau, ma se whaamanu yanga, i e o mata mai. Ia, mai sira fia kakalai maka mai. Mai sira fia kakalai whaalongo mai. E fia whaalongo la kakanga, e fia ai kakanga, i le mele whai ka ua. Amen. Mana ia i o le, whaamalu si au, e sel mea sa fuanga i e mta penai. Mana ia i o le ngalua fo ia le atua le tai au. Whapena an sao miele te talo i tāpena ila inga te tai au wale. Sui ia le tua sui. Whamai. I le taimina tō fia ai. E le tua ia tamaloloa tō asfuma le lua. Israel. Amen. O ila tō nei. Na tō fia whaapitoa. O le a o se ia siasi le nu o kanana. Ai mana tua foi tātou. O le ua tofia ima. Tamalo loa to olua. Ele ongi isala elu mauku mamongi. Pena whana nau. Amen. Whamaila, ua tofi la. Ua afia ai makalepu. Mai o sua. Amen. Ua afia la to olua lea. Ile tofinga lea. O toi i ina o Israel. E o se ia siasi le nuo kanana. Po le asa kala o iai. Le asa kala au mai. E tasi ala pine wha amau o tangata. Umai e whaatalia. O se tala fia. Amen. E le fia wha longo tangata i se tala. E wha vai iai. E le fia wha longo tangata i se li poti. E atili ai ona le fia. E whaisa mea mo le tua. Ma whaifina ngalo le tua. Amen. O le mena tupu. Ua fo i maila se singa lea. Ai a mata i le tala wha vai. Amen. Na a mata i le tala wha vai loto. A mata i le tala wha popole vale. Ai sao. Wha mai le tala toi ina. So it's full. Mai kingo e ese kankalai o. Ma ka ukia kankalai o. Pea o whangau ana kile la popoa maurulunga. Ke leo kankalai o. Talang whai mai. E le ma whai ngā e ai kako. E mara tua tal no le tal no fa manuanga le tua. Ava la li poti le na mo mori. Yo i tangata e fa longo la fa tali mai. Ma ka kia kankalai o. E le ma whai. Fa me ole va ai tangata la ia tatou. Fa mai pe ia ka kuni se. Pe ia ka kuni se, mo se me ko mai mea.
Amen. Ai whawhetai le tua. Na whaala e au wina le nuu. Na whaale ala e au wina tangata. Na whaatali mo se tali lei. Mo se tali e manui ai. Ina ua mamoli atu i o sua. Maka le pole tati. Whaingo fi e i ang kako sa wali e kwa. Kako sa wali tu. Amen. O le tali le e tali mail tangata. Wha maoni au nanga i le tua. Whaia ma le wha maoni. Sa fuluai tau langam fōai. Ma so se au nanga e tō fia i o e whai. Whai o le atua na wala wina oe. Whaatino o le atua na wala wina i tātou. Amen. E wai maa nai o tali. A tangata in wha longolongo atu. Na whai ka le pang mai o sua. Ma wha manuianga i tangata umai i whatatele atu. Ina ua suia. Le wha vai. I le wha lo tele. O le tali la ka le pang sua. Le wha lo to tele i nai le nu. Wha au. O te wha le to tele i nai. Whai oi la sole ne. Le tae one. Ia vea ma se mea. E tau ia te oi. Lo to tele. Wha malos. Finau. Va ai le tua malon finangalo. Va ai wha manuanga le tua. O te va ai po la mele lafu. Ai va ai le mele na alwa la se singal. O la tala. O la wha mauning o le mele. Na o mai o sua makale. Ma mo mai le la au. O kagifua kau mai. O le wha ilonga na iloa ai. Tele manuia i tono. Whabena uma manuia wha le nganga le wha talitali mo tātou. O le langi o lo tumu i manuia. O mea ese. E oi le ola e whawawa. Lai tumu le langi i manuia. Lai wha talitali. O e maa. O le tangata au au na. Wha maa oni. I le whina ngalo le tua. E maua e ka ua ka wile. O le ola e whawawa. Amen. Ia. Ke lo lawa le wha malos. A le la tāpena atu ia ti akono. Ia. Se mea ua e whaia. Ia e whaia malo mautinua. E te whaia malo wha maoni. Ai lai wha siu mata i le ola e wha wau. Ina i au tātou wo o mai o le tauwile nā mo i tātou. Ia le la tāpena mai le au mo se tātou. Pesa ia ngai. Ia o mo la nutau lang. Aleluia. You turn my weakness into worship. You turn my pressure into praise. You turn my mourning into dancing, and I will bless your holy name. You turn my weakness into worship. You turn my pressure into praise. You turn my mourning into dancing, and I will bless your holy name. You turn it around. Turn it around. You turn Whai o se whoai, po o se furuai, po o se taulanga sa e la foina li tae o nei, o nei ngalo i ate oi. O iai e mata mai ia wha manu ia ina se nātangata, i ate oi malo so i fua whai taulanga. Mātou vi ia oi tama, lo mātou watua, mātou te wha moe i ate oi. Oi lato umana tu o lato lima i te tonu o nei ta, o tu ina i wha manu ianga mai i ate oi.
O le mātou wala au ia te oe, whaatuputupuina pē, tonu o lou e ka leo sio. Le ola finau, e nau, e tuli matai o whamanuianga wa e fola mai I mātou. Le ola e whawawau e Sauniga mo I mātou uma. Ia o mātou taunu u le tu. Whamanuia ia I mātou uma, whamanuia e lou e ka leo sio. O lola tau a fusisina I ngā renga matiu te whai. Ia whamanuia oe tama. Mau ale malosi fōai. Maise ia whauina pēr me uma mātou te whai au. Ia o lawa iso o se taimi mātou te ngarulu ei ma tau te wailu whina ngaru. Whamanuia mai oe me whapupula atili mai. Whamalosi au ala o whionga pa ia. Ia o mātou nunofo pēr I apa au o le tala lei o whamanuianga mo I mātou uma. Ia whamanuia mai pēr oe. Ono lo isu wafa Yesu. Amen. Hallelujah. Sauniga lo loto ta pena lo tangata. Tātou o mai le sauniga o le whamanatunga. Tātou te talo le atua. E mātou te manatua pēo lo wanga le leima lo walofa ia I mātou. Nei sauniga mātou te tutui o luma ma mātou whape atu. Ua mātou manuia. Ua mātou malo lo, ua mātou sauloto. Wa e whaia whesuia inga mamana I o mātou ola. Ono le taulanga na e tā pena Yesu Keriso. E mātou te manatua pēa lau maliu Yesu. Se ia le aso e te toi whio mai ai. Mātou sauni e talia, le sauninga o le whamanatunga. Ono o Yesu. Hallelujah. Wa tātou pale whea ngai le nei tai au I le lofa ma le anga le leio le atua. O ia lea ua mamoli mai, lo soifua ma lo wola le nei tai au. Au le whamanatu ia te oe mau, e winga I le taulanga o le whamanatunga po le sauninga le nei, e tātou te manatua I pēa. Le soifua no ofo ina mai, o le taulanga na tā pena Yesu Keriso, o lona lea ola, po lona soifua, na tu ina mai mo I tātou. E whamaila whionga le atua. O le ngoi e le aise tasi mea e sauaina o le ngoi. Fasi ma whau matia. Ua o sau ina ia lato maua leola. Ia maua atilia I lava. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it in more abundantly. O upuia Yesu Keriso na tusia el whai evangelio Ioane. Na tautino ai ma whailoa Yesu le misiona al tia Apollo na sau whai. Ana ia whailoa ma iai foi. E iai foi ma le mea na ia sau whai mo I tātou. Whai mai ana upu. Ua o sau ina ia lato maua le ola. Ia maua atilia I lava. Atu mai I tātou na sau Yesu Keriso. Ina ia tātou maua le ola. Ma ia tātou maua atilia I lava. O le whesili mo I tātou na nei tai ao. Na whape I pe na whape whea. Na sau Yesu mo oe. Na whape I na sau Yesu mo I tātou. Wa tātou malama lama. A o le toi whamanatu ia te oe mau. Na ui mai Yesu. Ile awala na ulangia e tangata. Na ui mai Yesu ile awala na amusia e tangata. Na tau e mua. Na whai e tangata. Na ui mai Yesu ile awala na whaatau e tangata ile sa tauro. Na sau Yesu. Ai o tangata whai ai tala. Tu wheanu ia te ia. Ma lato whai tala. E tu maua laloina ai. Le tamali anga o Yesu Keriso. Au lewa ia whai mai na ia sau. Ia e maua le ola. E maua atilia I lava.
E mawhaina e whapeifo ina ia maua le manuia. E mawhaina e whapeifo ina ia maua mele leilo soifua ma lo wola. Au te whamanatu ia te oe. Le tumutumunga o le mena saua Yesu Keriso. Na sau e whapenana tā pena le taulanga. Na sau e whapenana o fo ina atu lona soifua. Ina ia whapenana e maua le ola ma o maua le ola. Whai mai ale upo la apostolo Paulo o lena leilo le angasala. Ai wa angasala o ia ina ua wha angasala ina i lau angasala. Ma lau angasala. Na moli mau il profeta o Isaia whai mai a va ai ua le aiso na mata ngofie. Ina ia whapenana va ai ma tō sina i ai mana na o iai tangata. A le ua ui mai o ia. Whai mai watu ua lona anofo ali i le langi. Ua saufa pe iyo se polonga. Ua ui mai e pe o le tangata. Ina ia langona lo mawhatianga ma lo mawhatianga. Ina ia langona lo tinga ma lo tinga. Ina ia langona le mena e ui ai ma ui ai. Ai sea o lona whanau nau tainga. Ia e maua le ola ma o maua le ola. Ma ia tātou maua atili ai lava. Wa yailo tātou wha moe moe o le langi ma le ola e wha vavau. Wa tātou saai ma o malie. Wa tātou maua le manuia. Ai sea, e yaile tangata na ia whaia le tongi ola. E yaile tangata na maliu i lungo le sa tauro. E yaile tangata na fo ina mailo na soifua. O ia le o Yesu Keriso. Le ala le tātou te wha manatu ina ipea. Yasu sa uma. Tātou te o mai ai ma tātou talisua. Ia tātou loa. E iai le mele leina whaia e le atua mo i tātou. E ala mai le soifua Yesu Keriso. Whai mai a ia wa o sau ina ia o tō maua le ola. Ma ia o tō maua atili ai lava. E le ngata i le ola i le olanga le nei. Aia e loa iai le ola atali ma le manuia e whaavavau. O le langi lea, o le taunu unga lea, o so se tangata whaatua ma so se tangata kerisiano. O le ua tali tonu ma whaatua I le maliu ma le toe tū manu ma lo Yesu Keriso. O I lea na tāpena ai e ia lo wala I ma lo I le tātou whaolatanga. Tāpena lo loto Sauniga lo tangata ai tau aoina le tino ma le toto Yesu Keriso. Ona e tā ofi le se I tātou talia whaatasi.
Imauna mawaluluna. It's a faithful Imanu mawalalalo. Oh, let's all oh Yesu. Oh, ule amalosianga. Ele mafai ona tineia. Olona mana. Ele mafai ona tineia. Olona mana. E o atu. Imauna mawaluluna. Ivanu mawalalalo. Oh, letoto. Oh, Yesu. Oh, ule amalosiana. Ele mapaiona tineia. Oh, lona mana. Mapaiona tineia, olona mana. Ele mapaiona tineia, olona mana. Hallelujah. O leu e tau auina le tino ma le toto Yesu Keriso nei tae. O e sila ma e tangatangai. O le whaatau nuina leo upu na ia whetalai ai. Ua o sau. Ina iau tō maua le ola. Maua a tili ai lava. O upu nei Sauniga. E whaamanatu pēr mo i tātou I tae a uma. O hau fo ina umaua mai le li I le mea na utu ina atuai a te autou. O le lama pōna whaalata ina I le li o Yesu na I tango ai le areto wa ia whaafitai. O na tofi ai lea ma whai atu ina tango ia ina ai. O lau tino le nei wa tofi ma suia autou. Ia autou whaia le nei mea ma whaamanatunga I a tea. Wa ia whaape fo I le ipu ina wa umona ai u whaape atu o le ipu le nei. O le whengainga whau lea I lau toto. I autou whaia le nei mea ma whaamanatunga I a te au. I aso uma tau te wheinu ai. A wā o aso uma tau te ai le nei areto. Ma wheinu I le nei ipu. Tau te whaai loa tuai le maliu o le li. Se ia fio mai o ia. O le nei ai se ai le nei areto. Pe inu le ipu a le li ma le whaale te tau. E no sala o ia I le tino. Ma le toto le li. A ia so e ifo le tangata ia te ia. I le ai o ia le nei areto ma inu le nei ipu. A wā o le ai ma inu whaale te tau. Ua ai o ia ma inu I lona lama whaasala. Ua le whautauta o ia I le tino le li. La mea te le talanoa tuai o I le atua. This is your moment. This is your time. Just acknowledge what you have done before the Lord. And let Lord, your God, reconcile it with you. E whaalelea e ia. Mai tātou. O ia lea na maliu. O lona soifua lea. Nofo ina mai. E lei manatu o ia. Ina ia tau valeina. Lou tangata ma lou tangata. E lei manatu o ia ina ia o ili whaasala. A ia e maua le manuia ma le ola e whaavavaku. Mātou tutu i o luma nei tae au le atu. Mātou te whape I fo lava I o mātou loto. O I mātou nei o tangata ngā sala. Ua taina I mātou le toto le tamai māmoe. O e sa le aisa wha moe moe. Ua tau whanau I mātou.
Ono le taulanga na e tapena Yesu Keriso. Au mātou tutu wai le nei tai ao, mātou te tutu le ava ma le minga o e te tau wai. Mātou whape atu le atua, wha mangalo lo mātou vai vai, wha mangalo lo mātou ele elea, wha mangalo lo mātou sala yo luma, o mātou o tangata e se, e wha le tonu, i winga malangona mamanatu o le loto. Ai wa mātou tali tonu le nei tai ao, o le toto pa io Yesu Keriso. Wa lava lea ma e ma ngalo ai I mātou. Whaafitei tele ta maa. La mātou talia I le nganga wha mawalalo. Mātou te whape atu whaafitei tele Yesu I lau maliu. Whaafitei tele I lau soifua no whaina mai. Tātou talia I le nei tai au. Mahe ana pai atu leo sau whaafitei a te ia. Acknowledge what the Lord has done in your life. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Whaafitei tele lau maliu Yesu. Whaafitei tele lau soifua no whaina mai. Whaafitei tele taulanga na tapena. Wa mātou ola, wa mātou mangalo. Wa mātou saulota, wa mātou maua le ola manuia. Whaafitei tele le tua. Hallelujah. Alanga ia I lei tai au. Ma tau atu. Lele leo lo atua. Mana leo lo yele nei tai au. Le mana leo lo apa mai ai le atua le tangata na lilo. Toi whatulai. Toi whata ele. Ta wamia tonu ina I lumo le matai ma lumo le tama. Ona oi Keriso. Ona lo e yele me nei lo mātou le ie. E ala lo moli mau oi ngang pa ie o mātou tangata. Mātou te whapea toa ia te oi. Since you're here, Father, we thank you for the presence of the Holy Spirit. We're so grateful today for a God that loves us, that understands us, God that reached down to us and picked us where we were, called righteous before you. We love you, Father. Matoloto ya te oe Onol mele leina e whaia Le lengona I leo le fia wala ya te oe Whamanuina oe me uma Hallelujah As I worship at your feet
Hallelujah. We worship the living God, the great I am, the one that lives, the same that never changed, yesterday, today, and evermore. You remain the living God, the great I am. We worship, we adore you, we magnify your name because
Hallelujah, Father. We love you, we thank you. It's your church because you bought it with your precious blood. And no power in hell or around the world will take your church. It's been sealed by the power of the Holy Spirit. And we belong to the living God. And we are the children of the Most High. Hallelujah! Hallelujah! Oh, we worship you. We worship you. Nothing will hold us back because we know that you are with us. You're in us and we are with you. Oh, worship. Hallelujah. Hallelujah. Tu fata seu alto e ave seu patia teia. Shout hallelujah! 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 Oh, Jesus! Tua le nei chai. Se mon mawa ile nganga le tua male upo le tua. Awane e alu esen mamalu le ole tua lo anga e mai a te oi. Folfolaina la na upo la na ona. E sunga ia Caleb faleao. Sura komiti fa foi malanga mai. Mole mai le upo le tua. E malana ona le sunga e apentaito la ve mfali liule nei tai au le upo le tu ele au maua hava no fa pene la mele tu fata se ave se pati va tai le tu ona hava no le nei la te fai e tu ele nei tai au e vala wa tu le nganga man malu le tu e hala le na upu fol awone e alu ese o iolo ye le tali lo esailia o iolo ye le faunga ma le mana le falenga ma le poto e te lo ai ona fangaina o waso to toi lungo le nei lololanga ana upu ele sui alava. Thank you, Father, as we stand before you. Woe to
tua le nei tai ao. Give Jesus a big clap offering. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. As we stand before you this morning, Father, we honor you. We give you all the glory, the praises, and the honor. We invite you, Holy Spirit, to come and anoint us. Let us be a mouthpiece of yours as you deliver your word to your people. But I pray that you minister to every soul this morning. Let us be the receiver of your word, so we can go home blessing and be blessed, for your name to be glorified. We pray, amen. You may be seated in the house of God. Hallelujah. It is indeed a great honor to acknowledge our leader, Pastor Leuli Erico, Pastor Leuli Erico, and his good lady, and also the leadership of our church here. Hallelujah. We honor the work in this house. Amen. Matute. We are so grateful with what the Lord is doing in our ministry here. So as I said, I'm here to enjoy and be part of the congregation. And Pastor Leuli said, get ready to preach the word. But we honor the work here at this house. This is the very first church of worship center in New Zealand. And I have seen the great work of the commission of God out of this church. If I can record it well, maybe somewhere almost 20 churches it's come out of this church. Not only around New Zealand and Australia and everywhere, I believe. Hallelujah. So that means we honor the work of God within the leadership of this house. And many pastors and their wives has been trained and taught from here.
Telefoi au na pa ia le tua mola tu fatua na au ta wina tono le nei fale. It's not our ability, but it is the work of the Holy Spirit within this house. Ele se anga vaas tangata au le ngaluenga le ngang pa ia na fatino ino tonu nei. And we honor the leadership, Pastor Leuli and his good lady. Mele e mato te ava minga ai le te inga sunga le uli mal fatua. I'm a level to spatpati le Let's tua. acknowledge and applaud them. And very humble with this opportunity Tu foi mal ngatete mal fa maulalo neva noa. to share the word of God. Fa so atu le upo le tua. But when I see the side there that Pastor Ben is sitting here, Ia au no fu mai foi le tu lea, ta vai tu le au na pa ia kalepo. and then I thought, okay, so our partnership with him. Ia fa pele na manga lue fa tasi malan au na nei. But Pastor Leuli just came up and I thought, okay, it's all in planning anyway. Ia me lava e fa ta otulia le ngang pa ia male tu nei tai au. But let's go to the word of God. Ta to ngai le upo le tu nei Hallelujah. tai au. As I recorded and listened well into this morning's service, Ai fa ngolongo to to fo i me mai tau Sauniga nei tai au. as the tithe and offering, Taimi for tatu sfulua I mataulanga. it is a word that was given by Caleb Mai o le upu na wina mai e kalepo. as when they returned from Canaan. Mai na wa fo I mai la to I kanana. It is a word of encouragement Mai o whapenana lui I tawina ai. to encourage the leadership and the people. Wha malusi awina ai tangata lau tele ma le ainga taitai. Hallelujah. And that's the kind of word that we need to hear every day nowadays. O toi na opuna e tanta tu wharangolongo I neo na po maaso whaiso. As we prepare for the coming of Christ. A ta pena I tatou mo le fio mai o keriso. Matthew chapter 25, Matai o lus fuma lima. verse 1 to verse 13. A whai upu mua mua e o le whai upu sfutolu. You can look up on the screen for the English version. Si si le fulunga le tatou screen na wa i el whapalangi. But if anyone can read in our translation in Samoa, or maybe Pastor Ben will do that for us. Hallelujah. 25. 25. 11. Ai va lea le to lima. O e va lea wa ave ala to moli. Ai le avea mani swau. A we popoto wa ave ni swau ya la to fangu fatasi ma la to moli. Wa tuai mai le fa to afaya va. Ona tau fai tuli momoe ai lea o ila to uma. Ua momoe lava. A ua o le tu lu o po. Ona sau ai lea o le alanga. Fauta ua sau le fa to afaya va. Ina o ia o tau e whaftai ai I a teia. O na tutu ai lea o tau pou umalava. Ma teu teu a lato moli. O na whai atu ai lea o e vā lea I e poto. Au mai ni a o tau sua uu ma mato. A wā o le a mamae a mato moli. A ua tali mai o e poto. Ua whapia mai. Nei le lava I a matou ma o tau. Ai le lei o na o tau o. I e whatau ma whatau mai ai ni a o tau. Wa lato wo e whatau. O na sauai lea o le whato a whai a wā. O e ua saunia fo'i wa lato ulu whale atu whatasi mai ia I le tau samaanga. O na pupuni ai lea o le whaititoa. E muli muli ane. O na o mai ai lea o isi tau pou. Ua whapea mai. Leli ie. Leli ie. O e ia e tala atu le pui pui mo I mātou. A ua tali atu o ia. Ua whapea atu. E moni. O te whai atu I a te outou. O te leiloa outou. O lea, I a outou ma tālai. A wātou te leiloa le aso. Po o le tu aso. Hallelujah. The 10 virgins who are waiting for the coming of Christ. Sfulta po whatatali le fio mai o keriso. Hallelujah. It is a common story and we all understand about this story. Tatu mamlama o manei tala o masani e fulta tu whalongo. But it's a fresh reminder to us. Ai se tu e whamanatu I a te tātou. Let this story that can check yourself and myself about where you are.
E toi whamanatu ia te oe maa au po whele i ta ua taimi nei ta penpenanga. If you are a 5 wise or a 5 foolish. A peo iai oe tau pou popoto e lima po tau pou foi balea e lima. Hallelujah. Because we are sitting and waiting for the coming of Le Christ. tatou te whatatali uma e le toe fio maio Yesu Kirisu. And we have seen things and everything's happened around the world nowadays. Le o tatou loa mea lo tutupu de lalo langi mar ke lope le taimi nei. And we see a lot of signs and prophecies coming to fulfillment. Mai ua whatau nuina foi le telo waloanga ma whailonga o tatou wa ai ai. And then we're still waiting and see when Christ will return. A le lava tatou te whatatali po a whea e a fio mai ai Yesu Kirisu. But let us be a 5 wise one. Ai a vea tatou ma tau pou popoto e tō lima. Hallelujah. The 5 ones, they say they went with their oil. Mai tau pou popoto ne tō lima sa whatatali ma latou suau. But the 5 foolish one, Au tau pou valea e tō lima foi. they just went without an oil. Na o latou e au noa ma se suau. Hallelujah. So if I see while in this 5 foolish one, A whapela le leila o ba ai I tau pou valea ne tō lima. and we are looking into kind of people that who are served in the ministry and in the church. Mai bava ai tutoa fo le tangata longa lulu e tono le kalesia ma matanga luenga te tasi. Even in your own family and your own home. Whapea fo I tutono lo loto I whale malu a inga. We always seeing this kind of carelessness spirit, Mai tato te va ai 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 le anganga le whatala le pol whatamala. not prepared. I le ai se tapena pena. We all know that we are waiting for the coming of Christ. Le ai loa umalo whatatari la tole fio maio Yesu Kirisu. But some, they have that mind, oh, I'll just go there. A iei le mawhau whau whataritala noa na na tau ai na o yo. It's no preparation. Le ai se tapena penanga. He just go with that light, Whapea na na o ai la tau ma la tau la mepa ia yo. but without an oil. E le au noa ma se soa au. It is a sign and an encouragement for us. Don't just stick with the word. Mai o le whailonga vaia le aua tau na e tau lava na alma le upu. But you must rely on the Holy Spirit and invite the Holy Spirit within you. A me e te tau na o whatasi ma e wala wina le ngang pa ia e o whatasi ma oe. It is a light, and the Holy Spirit will really help us so we can reach that final destination. A mai o le mala malama o le upo le tua ma le ngang pa ia na te tai e tatou le tau no unga e tau tatou iai. Hallelujah. But the foolish one A o tau pou valea. is almost a midnight for Christ to come. Mai toi toi a o le valuanga le po e fio mai ai Yesu. And they were asking A le ala ua fisili la tou. to the wise one to give us some oil. Mai ua whapenana ungani atu tau pou pupoto e mai se soa au. And the wise one, they are very wise. Mai au tau pou nei pupoto e mato I ata mamai lava I la tou. They are well prepared for themselves. Pena fo I la tou mo I la tou. And they said, no, in case that we might not have enough for both of us. Le ai nei mea nei o le lava fo I se mea mo I matou. But go there is where you can buy and buy some for you. Ia o atu ia o tou I o le countdown le ma o isoa mo. Hallelujah. We have that kind of mentality within our organization and also in the church. Mai tā tele ia toi nā mana tuna tunga whatala lele titono e kalesia mamtanga luenga te tasi. When we're coming to church, Tato mai le lotu. even like this, Pefo e nitai au. we can come expecting, rely on others. Tato teo mai e te whaalango lango I le isi tangata. If the pastor say, come with ulo sapasui, E a pāpāwata inga wala awa tula au na paia le tua su mai mamase ulo o sapsui. o saunga mea yol kakonga luenga. This is what we are doing for our ministry. Ai ke saumale ulo sapasui skama ulo la. But here you are rocking up with a small tiny chapsui with no meat. Because se fulu la whangau. And you have Mai 10 ulo lek kids. saumai. And then you just come here. The mentality we always depend on others. Mai al mawhauwhaua ngai ke e fua. Amen. But a people who prepare for Christ, A mea o tangata ni tapena pena mo ki riso. you are well prepared physically, mentally,
spiritually. This kind of actions within a home, within a ministry, that will train us up. When a pastor say, come with the ulo sapasui, but here you are showing up with two massive chapsui pots. You will always carry a reserve. You always come with preparation. That's the mindset of the wisdom and the wise. That's where we are thoroughly equipped. That's what happened to the 5 foolish ones. They just come and they're thinking they rely on others. And we can see that within our community. There is no preparation. So wherever you go, you must be going prepared. Hallelujah. But when we have the Holy Spirit in us, will lead us, will train us, and that spirit of wisdom will always help us. Not only that we can do things in our home, when your extended family asks you for things, your mind is wiser in there. When you're coming to the church, that wisdom of the Holy Spirit will always impart and operate in you. That's the attitude of wise people. Those are the people who are waiting for the coming of Christ. Hallelujah. Glory unto Jesus. Praise God. Because what happened that when we see that story, when they went and bought some oil, when they came back, Jesus already closed the door. The people there are all ready when they came in. When Jesus came, the people who are ready and waiting for him, they went straight with Jesus inside his palace. But the mindset of his always late. No preparation. Rely on others. It's not going to be good for the end time. Especially you prepare yourself for the coming of Christ. Hallelujah. So we must prepare. When that foolish one they came, it was something that I was thinking of. And I say, it is a conversation at the door. When they came, Jesus already locked the door. They saw Jesus, and Jesus saw them. And they said to Jesus, open the door for us. We want to come in. But Jesus said, I don't know you. I have no idea who you are. I have no idea who you are. Hallelujah. People have that kind of attitude to live and to serve. We are always blocked out.
Because of our mindset. There's no preparation. Go back at the conversation at the door. They see Jesus at the door. And Jesus saw them. They exchange their vows, or they're talking, their conversation. But Jesus said, I don't know you. If you've been born again in the last 50 years or even more, you pour your life into the church. You keep tithing, you serve for many years, for 40 years. You give everything, you do everything. And now at the door, because of your slack, now Jesus said, I don't know you. We can serve in a ministry. We can give our life. We do everything for the ministry of God. But Jesus didn't know who you are and who am I. Because of that slackness in us. If there's anything that we say in the Word of God this morning, be active and be on time. Be there before the time. If the church starts at 9, you ought to be here prior to be here at 8. Because that attitude, we always just step there just before the service, or maybe we're always late. Because some people, maybe 9 o'clock the service start, and he's just jumped in his car at home, and maybe half an hour drive to here. And that's your attitude. That's the picture that you're painting to your children. They are watching you, how you behave, how you treat the church, which is God. And it's a very bad attitude. Hallelujah. Be there on time. Wait before the time. Because those are the people that are waiting for the coming of Christ. When Jesus comes, they walk straight with him in his holiness. As I say, that conversation at the door. You've been serving, you do everything for maybe 40 years, 50 years. And now your passion, even like you are waiting on that night. Small little things. But we need to readjust it ourselves. People who are prepared for the coming of Christ. We must prepare for those little things. So pastor should be the last one. The church should be the first people here at the church in the morning. When they come in, they sit and start, pray, intercede, invite the presence of God in the service. Hallelujah. Amen. Because when we honor God, we are always making first in everything. It is really sad that
were never late for our job for many, many years. Even 1 minute late, we're never late. Because it's 1 minute late, it is a late. It is out of the door. But be there and be a ready go people. Hallelujah. Hallelujah. And that's the will of God. Because as I say, now Jesus see you and you see him. And then he say, I don't know you. That's the car that you wake up in the morning, you always give you a fully trust. But now he doesn't know you. It is a very sad if we are affected by that kind of attitude. Hallelujah. Give God another big Hallelujah. I was listening as he said the 10 were healed by, at the offering. There's only one person that he went and say thanks God for. But the other 9, they did not. But the Holy Communion, it was mentioned in the book of John chapter 10 John and verse 10. When Jesus comes, we will receive everything fully. But it's a warning of us for this 10. We need to shift that 5 into the 10 of wise. Because we are living in end times. We see things is coming in reality. We see prophecies start fulfillment. And for the coming of Christ, it was also a prophecy. But for us as church, we must prepare for that. You must be the one that is ready to go with Jesus. When Jesus comes, you're ready to go in with him. By changing our attitude, how you treat him. Hallelujah. Because it is a will of him for us to come and fellowship with him. Because I was thinking of that, if there's a conversation at the door, and now we've been praying many times, the prayer intercessor, and everything that we do, we always pray. Even in our service, you're coming to church and do everything. It's become a useless actions. But it's just a little thing of how to adjust our mind. Walk in the next mile. Put another perfection action into it. Live the way that you pray. The way that you perform your duty this year. You want to be that 5 wise one. Because at the end of the day, God want to go. We want to go with Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Revelation chapter 3. Verse 14 to 18.
Ia e tusi fo i le angelu a le kalesia o i lau tikaia. O mea nei ua whai mai ai le amene. O le mole maumoni ma le wha maoni. O le amatanga o mea umana whai ai le atua. Ua o wiloa o ngā luenga. E te le maalili. E te le vevela fo. O te loto ina ia e maalili pe vevela. O le nei. Ua e wha leo ngalua. E te le maalili. E te le vevela fo. O le mea lea o te luai atuai i a te oe i lo ngutu. Awa ua e whai mai. O te se mau oa. Ua whata mau a inga ina. O te le mativa fo i se metasi. Awa e le iloa o oe o le malaya. Ma le pangatia. Ma le mativa. Ma le tawaso. Ma le lava lava. O te whai atu ai i a te oe. Ia e whata watu i a te au le auro. Ua whababa ina i le afi. Ina ia e ta mau a inga ina ai. Ma ofu sina ina ia e ofu ai. Ina ne i loa le maa o lou le lava lava. Ma le vai mata e nini ia i au mata. Ina ia e pupula ai. This is a church that Jesus sent the angel to give the letter to that church. Mai ave Yesu le angelu e ave ele se au i le kalesia lea. But this church, they have that kind of attitude. It's a lukewarm. A le kalesia lea e whape nana wha leolongo longo lua latu tangata. Hallelujah. Not cold, E le not hot, malulu, e le vevela. but it's floating around that between there and here. A mai o kama ia e whasavea kuwa e lua e ngofo lunga lau pā. But we don't need that. E le mo mia le tatou toi nā lotu whapea. As Jesus said, Mai tala Yesu, Beke malulu, it's either you're cold, makwa malulu. go for it, deadly cold. Ai vivela, If you're hot, makwa vivela. you ought to be extremely hot. O le fina ngalo na le tua mo tatou. So that's the perfect will of God for us. O ina fo ila le sa o Yesu tu I luma le to am fa pe mai. And that's where Jesus will come and stand at the front door and say, Kusa po le ale leva on kako fa lo inga kako au au. regardless of the years you have been serving and been born again, Al tau ia mene o lo iloa o lo loto ile ali I malo sila fia o le ali. vitally important for you to know your status before God. Hallelujah. The reason why that people standing at the door, Al mafuanga what's to it tangata yel faitoa. of course, maybe they pray every day, Yeah, me pesa tatalo la to yaso faiso. but it's no relationship. Ale ise so tanga bavala lata. Very important to have a relationship. Ta ua ia o le so tanga lea bavala lata. We can part of the church, but it's no relationship with the church. E me fai foi lava na le isa so tanga ma le kalesia. You can be a born again believer, E me fai foi na veo ma cristiano fa na fuina. but the relationship with Jesus is very important, E me a lau so tanga ma lau fai ya le ma Yesu e ta ua teli. especially the Holy Spirit of God. E me se lava le ngang pa io le tua. Even in this book of Revelation. E o fai lava le tusi le a falinga. Now, Jesus said to the angel, write this letter and give it to the church. E mai tala Yesu le angelo tusi le na le ape le kalesia lea. They are lukewarm church. Le kalesia lea e fape nana sa vea tu vai rua la to. Hallelujah. But tell them Fai e la to. they need to be either cold or hot. Ale malulu ia vivela. Otherwise, I will bottom them out. Ai aleo leo la fapenano o luai atu ala to I fafu. Hallelujah. That's a straight words of God. Mai o le opus tu sa o lea le tua. Ele mana ole tua tatu te whaleonga lua. See, God doesn't like how we compromise things. A tatu o mai whale ole tua. See, when we come into the house of God, A wheo tu ina o tatu wola I le tua. if we have surrendered our lives to God, A tua whai ele tatu whai mele lei. and we need to give our all to it, Whai tatu whai mea mawhai. give our best, Ona o I tatu te manui ai. for this is where our prosperity will come out. O I fo elo I ele le fina ngalo le tua. I langana e kalesia pe asitia. And this is where the will of God for His church when the rapture will take place. Ni teo e whapea le sauni te alu si tianga. That you might perceive you're getting ready for the rapture. But
your attitude and my attitude and need to be adjusted a little bit. Ai mai e te tauntu tu nai whangai ngoi o tatou amionga ma mawhauwhaunga. Ia whai oe ma tangata tā pena. You need to be someone, always be on the run and prepared. Oe tangata te loa. You're doing things for sure. Mai e te mauti noa I mei e te whaia. E te alu ni si tianga. The fact is you will be raptured out of earth. Hallelujah. Shout As you hear the hallelujah. word of God this morning and you're sitting this morning, Tatou whanolongo whalau po ta nei tai am tatou alala mai nei. I'm not just sure where you are in your mind, whether if you're ready or not. Te lo lolo mawhauwhau po e sa auni e te alu pele ai. Even as I said this morning that we are living in time of prophecy. Peno whatu le uluai taimi leo tatou wola I le taunu unga o telo profetanga The word of God, it is a word of prophecy. Me le upo le tua le upo e tumu I upo wha profetanga. Now it is to start fulfill all this Leo prophecy. tatou mata mai lo whatau nuu telo nei waloanga. I remember, I noticed this morning, I think I checked the prophecy that Tim Clement, prophet, Se tasi o profeta le ngole tu malo Tim Clement se ati se kasi ona waloanga. 2015, he prophesied what happened today in Iran. Mai lua fesu lima na walo ia te maloa le melo tupu Iran le taimi nei. If you are people who believe in prophecy and follow prophecy, fai you'll te- know what I'm saying. Ai malama mai profetanga ma waloanga e te loa fo melo tal noa tuai. This is a guy, he's a musician in America, Mai tangata le fai musika I tono Amerika. very anointed intercessor. Mai o tangata fo I te talo fo tu e wha uina o ia. And he's always have word of prophecy for the nation or for people. Iai lava le upu wha profetanga mo tangata ma le atunu. And he prophesied the 19th of June, 2015. Na ia walo ia mai le I la susu iwa o yuni lua hafe sulima. He said that Iran will be demolished. Mai lana walo anga o le nule Persia po Iran o la fatama ia. We will see a lot of Christian come out of it. Le la tato mata le tele o kersiano o la tatongo mai titonu I. And these are the sign of the beginning of the end. Mai o I la te ilo ai wha ilo o le amatanga o le teimi uangata ai. And this man died in 2017 at the age of 53. Lima tolu te sanga na mali o isni au ona I le lua hafe sulfitsu. But now the prophecy is just fulfilled. A mea leo fata nuina nei waloanga ma profetanga. The coming of Christ is also a prophecy. O le afio mai o Yesu Keriso. The Bible is telling us and preaching to us about this prophecy. Mai o lo talanoa ma la aunga ma le upo le tua I le waloanga leo le afio mai o Yesu Keriso. But to knowing the will of God for us, to make sure we'll make it there. A mai ia tato mauti noa fina ngalo le tua ia te tato ina ia tato wo o atu le nā I tu vai. Let us be the hearer and the doer of the word. A vea tato tangata whalongolongo ma o tangata whaia le upo le tua. Have that faith and expectation, we will be there. E iai whapenalo whatua tuanga malo na e malo mauti noa e te tau nuku. When Jesus come, A fio mai Yesu. you will be there. E mauti noa e te iai no. We act with assurance. Mai whapenana tato ngalu lue ma le mauti noa. You speak with assurance. Mai e te tau tala foi ma le pule ma le mauti noa. We speak a word of encouragement, Mai e te tau tala le upu e whaamalosi au ina I because the tangata. word will encourage us. Mai o upu e whala e The au word ina will ai. move in the air. Mai o whapenao upu The e spirit that minio i will lea. move and change and transform life. Mai o le anganga paia e whiawhi o ai ma whesuia ina o langa. As the word of Caleb was saying, Mai tala ka lepo. it's only a giant there, Mai na se tau ai mele I o. but we can demolish them. Mwhaina tatu tape ina. Hallelujah. Some people, they say, oh, we can't do it. Mai isi e le mwhaina tatu whaia. If it is any work of the church or in the ministry, Mai na pena whai tutono lotu mamtanga we shall luenga. never ever speak a word of, down. We can't do it. Mai e tau tala whaia ina. E le mwhaina whai se mea. But speak word of encouragement. Tau papena tau tala tatu I upu whaamalosi au ina I tangata. Because if the leadership see you the way that you speak, A wawai whala inga taitai launga ngana ma le me te tau tala ai. when you speak life, others will also encourage as well. Mai e tau tala I upo le ola e whiola o mai tangata. The atmosphere will flow the life within the church. Mai e whapenana mingi oi solo le ola I tutono le kalesia. You know that God can move
based on what we say. That's a mighty work of the Holy Spirit. That's why we speak positive, speak we can do it with Christ. It is not your ability, not our ability, but it is will make things happen. Hallelujah. And that's the will of God. If our children see us leaders, we always speak positive. We are always there. They grow up, they will do better than what we do. We speak life in your space, in your home. Hallelujah. And that's the will of God for us. When Jesus come in us, that John chapter 10 verse 10, not only that we will receive things from him, but abundantly. It will increase, but it starts from you and from me. Hallelujah. Why did you give God a big clap offering? We don't want to be lukewarm. Always be sure of our decision. Because the blessing of your family is relying unto you, the leaders, the father and the parents of a home. You're always there. When the church is doing things, you're always there. Sunday, it is a day that you take your wife and children to church. Not a day you can go watch the rugby. Hallelujah. We always put God first. At this very day, coming to worship God. And let your children see that in you. You always lead by example. Because the lukewarm, sometimes you go watch a rugby on Sunday, or sometimes you come to church on Sunday. But be assurant of what we do. Let our children, let our family see who you are. We lead our family into the blessing of God. We lead our children to the blessing of God. Hallelujah. Give God a big clap offering this morning. Hallelujah. Ephesians chapter 5. Verse 25 to 27. I haven't given you the book. Please, if you can. Ephesians chapter 5, verse 25 and 27. O tau tane, i o tau alolofa atu, ia o tau lava ava, whapei o Keriso foi o nalofa mai le ekalesia, ma fo ina mai o ia e ia e whai mona sui, ina ia whapa ia ina ai, ina ua whama ina i le whataere ina i le vai a toa ma le upu, ina ia na tu ina atu ahi, e ia ia te ia, o le ekalesia matangofi e lava, e le aisona ila, po se manuminumi, po se tasi mea whapena, a ia pa ia ma ia le pona. Hallelujah. That's the church of God. O le ekalesia le le tua. This is really speaking directly to us leadership. Mai le tal no tu sa me atita tola inga taitai. Tatou tama. Especially us fathers. Well, you need to sanctify and cleanse the wife and the children. Hallelujah. Well, we need to do this consistently to our wives. Wash her with the word. Hallelujah. We bathe and wash them with the word of God. Not only that we lead. Not only that we lead our family, but we do what we need to do. You need to lay down the instructions for the wife and the kids. Because the channel of God's blessings comes to you, the dad, the father. Hallelujah.
E le tasol mua tama le halwe ave whanau la kapile sa. It's not you, the dad, taking your kids to rugby on Sunday. Pa ia sa ol tatu te ta inga. But we need to lead our family rightly before God. Especially we're waiting for the coming of And Christ. may se lava le tatou te whātalitali le fio mai o Yesu Kirisu. Me fila lea e to anga tatou e whata ele le ngata ta ele tatou. Hence why we need to constantly sanctify, cleanse ourselves I le upo le tua. with the word of God. E me se whata ele foli tina ma le whanau. On top of that, washing our wives and kids. Hallelujah. Encourage them. Lui tau ye latou. Don't just tell them to do what you always want to do for your life. Awana tawana le launga toi tameti whai mele te mna e whatino. Because many of us, we always just tell our kids, oh, my birthday in the next month or next 2 O months. nisi o tātou te mā le lei o loto veaso le lo was whanau. And you're expecting them to serve you in that kind of way. Ia ne manatu lea la whai se te unga whatupu mas whatamali I lo sunga I le aso. But it is your responsibility. Alau It is tūte mta whaioi o te mā. serve your wife and your Ia children. e alu e au au na whine mtamaiti. Lead them, Alu e taitai. not only in the physical, Le ngata I la le tino. but spiritually. Ai me se fo I le ale nganga. How were they into Whapea la mea ngai ei ma In- to ia li tau nunga. in the coming of Christ? Le fio mai o Yesu It Kirisu. were based on us leaders of home. Fua wala ia te oi maa o taitai o le whale. Your combination and your conversation, a husband and wife. Mai o le sotanga wawala lata le whawhine ma te māloa. You have your conversation with God. Mai e iai le lua whetaltana noa inga lea ma le atua. Hallelujah. Get out of the lukewarm church, Alu ese mai le lotu lea tāwea tuwa e lua. but always go fully to God. Alu ma le ato toa ma le mautinoa I le atua. Hallelujah. So the father and the mother of the house will always see you. Mātua o whale e baba ai tu lava I la ua ia te utou. The people will see you and you will influence them. Mai e whapena whana pe sia isi tangata pe ava ai atu e sulu mai oi. Hallelujah. We change the atmosphere in the air Tātou e suia le ea ma mawha le tātou te whiola ai. and we invite the presence of God. Tātou te wala au lia ma malu mal pa i o le atua. The church and family knows you. You always pray. Mai o le kale sia mlaua I ngai loa o e tangata te You always communicate and have that conversation O e lava with te your maker. sotai I le atua. Mo le na whai e tātou. So when we're coming to church as well, A mā tātou mai foi le tonu o le sio manga le kale sia. the environment of the atmosphere and the worship, A le and sio manga also foi teimi o le tapo the inga. anointing within the service O mei whapenana whauina I will Sauniga. continue to bless the people. Whamaunuia e pea lea atili tangata e whai mai. Hallelujah. And that's the word of God for us, church. A mei o leo puna Hallelujah. mo I tātou le kale sia. Give God a big clap offering. Patu sau pati matoa langa I le tua. I'll pass it on to Pastor Leuli to finish. I'll hand Because, it over to Pastor hallelujah, Luli. we honor the house of God and we thank God for the opportunity. Whaftai le tua Thank mo you, le Lord. apanoa, Give you glory na and honor. sunga whawhengainga mo le kale sia. Praise the Lord. O sa ine pela sunga faliu lele uma ka kula. Te tu fatasi o auto am spati Let's give God another mighty clap offering this morning. Ya le we falong long le ada. Now we have heard the word of God. O le upo mai le tua mo. It is the divine word of God for us. Ele la utu atu le fifilinga fa. Now, purely upon your discretion, O le time le tapenanga. it is time for us to prepare, Le alava lo sio manga lo e olai. regardless of the environment you're in. Ie mamlama ye le na le muta anga o mea. You need to understand there comes a time there's an end with what we are doing. Ele ele leile o mai le nata anga po le muta anga o mea. It's good when that end time will come A we sauni le. and you are thoroughly and well prepared. Le ngata nai falong long e tau po vale am tau po pot. We have heard the story of the 5 foolish and the 5 wise virgins. A we falong long foi le kalesia. Ele alu luma ele alu tua. Now we can hear also the lukewarm church. It doesn't progress forward, it doesn't go backwards. Ai pe faleo ngalua o lango tangata. Always lukewarm and compromise in everything. Ia fai tangata nei o tafa o le anto inga e kalesia le ye. And tell the person right next to you what kind of church or the state of the church you are in. Fai o e ma dili po e vela. Are you cold or hot?
Ai wa le le ma lili po le vela. It's either cold or hot. Ai a fa longo lua lo. But if you are lukewarm, O te le fa le ton. it is a massive problem, huge problem. Wa fa mai lu wai mai le tu oi. Because the fact of the matter, God will spew you out. Ai a fa pete ma lili. But if you're cold, Nai okay ya. you are absolutely fine. O la ile va no mo oi. There's always room for you E te vela. to become hot. A fa pe na te vela mo le. If you are hot for the Lord, Ia fto e fa popo ye le si. well, you need to stay hot. Amen. Ala talata tu te Apollo ya te oi. So that when the devil laughed at you, A ole la e te fa longo lua. but here you are living a lukewarm state of E life. fa ve ana lo fa wo ma le te Apollo. Sooner or later, you will embrace Satan. Ho ma le te Apollo na ma tua e ve vela la. See, when Satan comes and you are fully hot, E pa ia tu ya te oi. when Satan touches you, Ai fa pe mai upo le te Apollo. and this is what the devil will say, Wa mu le ve vela le ya te. Satan is literally get caught with the fire you have. Amen. Ole kalesia le tua. The church of God, Ele ngata ve vela. not only it's extremely hot, Aulo ia ma le nganga le tua. and also the Holy Spirit of God is present. Awa ole afi mama ai le. This is the consuming fire of Ele God. se me la talata ya te oi. Nothing will come near you. Polare se o manga lo e ola. Wherever state of life or the environment E you're living, file mu wa mea. everything will be peaceful. Wa fa mai upo fa salamo. When the book of Psalms saith, E mano mano e la talata mai. there are thousands and thousands those who are watching you, Ai le tai mai ya te oi. but nothing will come near you Awa foi o le wa e ve vela mo le tua. because you are fully hot for God. Se avela se pati te Let's ngata shout matai e amen vela mo and le give him tua. mighty kind of offering. Ora vi inga la ave le tua. And all the glory goes back to God. Awa ana le sau le tai au. But if you're present here this morning, Salo e malili po e longa lua. couldn't be lukewarm status or in a cold facet, Wa e pati mai. but here you are clapping and Awa applauding wa ve vela lo toto mo. because your blood is boiling hot. Olo ye le toto le fenanga lo ya te oi. This heart of God covenants with you. And it's boiling up inside of you. Mai whapenana pupuna mai te tonu ia te oe. Ole wa tapele mai sauni. You're ready and you're getting prepared. Ole ale wala au le tua mo. Regardless of the call of God to your life, Wa seki ya oi. you are all good. Ya faltanga te na ta fa. And tell the person right next to you, Aya oi. what about you? Are you okay? Ha? Popula fa le mata Look tanga e at te me. lo ale le seki. You're not thoroughly ready. Hallelujah. Ya. Ora vi inga la fo ile tua. See, all the glory goes back to God. Ai fa pele na sau e te mafana fana. If you rocked up today, you're kind of warm Warm. Toi sau fo e te malili. or even into a cold state, Ia toi fo i o matua mo musa sai lo wora you mo need to le go tua. back home. You are burning with that consuming fire. Awa le me ye le nganga o le tua. Wherever the Holy Spirit Ro ye is, le afi musa sai o le nganga le that's where tua. the consuming fire E of fa God o mati rests. ai me uma. That will help you sort everything. Ai ala langa le kalesia le tua. And then all the church of the living O le God. kalesia manu malo. It is the victorious Hallelujah. Ya, tu mai la e lunga. Shall we all be upstanding, please? Ya, te tu fatasi le o au. Let's all put our hands together. O le sunga felau, le sunga ya Preacher. tele felau. Pastor Caleb Faleau. Ya, mai se le international falili o le worship center international le sunga ya pentaito. Ave se bate mi ele tua. Thank you. Amen. Ele te mo le ya no fa penei. See, whenever we have opportunity, Ya, o mela. Toi ave sa pati fa fitai ele. let's give God a mighty clap offering. Lela fa uma. As we have come to the closing of our service, Au te tunu ele fialu. that I truly believe you don't want to leave this place. Au te fa pe atu. A e alu le tau. But I'm saying this to you, when you depart from here, Ye alu fa tu muina o le afi o le nga. going back home, you have been filled with the fire of God. Awone I muta I te tonu le menei. You shouldn't end in this place. Ye va ai mai tangata ya tau. So people will look at you
Se wa ilo mai le afio le nganga. They can easily identify the fire of the Holy Spirit Le upon ngata you. wa alanga mai faaftai. And you're so grateful and thankful. Awe ata tu I ata mai. You always carry that cute smile on your face. Vele se to na yo faatali mai mo Brother, if oe. there is no food at home, Pa wole me o faaftai le all atu. you have to say, thank God for this. Awa aya tatou le leo keriso. If we have Christ Jesus in Wa ya us, tatou me umalava le we nei o have langa. everything in this life. Ole vi inga lai fo ile And all tua. the glory be unto our God. Ave se pati mo tatu Let's give faliu him le praise tai God. au. Praise the Lord. For every inga mo ini o fonga. Father, we thank you for today. What a wonderful God that we serve. As we come to the end, Father, we just say that. Thank you for being here with us. And what a privilege that we have today. We have your servants come all the way. Just share your goodness, your love, and your faithfulness. Thank you for the lives of your servants, Father, we pray. Manuela ona ya kalepo. Pato ya nerisa. Fue le open malele lo matoto. Fatasi fue lo matoli imkweva mafito. Isu la ufinga luengo mato tuli le taa. Mato fa perto. Analei oi. Mato sile o malele mamao. Analei oi. Ile se masaninga lo mato watu itono lo ai. Watasi mato la ufanao. And Father, we say, to you be the glory. Worthy of it for from you are all things. Yes, Father. And to you are all We love you. things. You deserve the glory. It's a time we are to It's a time we are to It's a time Langai fo ele me oyai. Pamanua telo watua. Awa it's a time la wa no watua. Pamanua fale tanga malinga. Tasila wa ave so patilo watua le ne mai no tali. Ai telefone le nei taiao. Ye talia tu le upole tu. Le we fa lo le mo le atu. Fina ngalo le lo tama. Ina ye fa pe no manu ya oil lo wa ingolo fa na mo lo vola wina. A wa tawa o ya teia. Na vala wina oi na va e sina oi. Mo le fina ngalo le tato mata. Au si folo au tamata e mulmuli upune mai fa bet. Le yelo utu. Wo fa lo ngola upu. Temna o ina ia o vela. E fa yelo fina ngalo. Walo tangata le wo fo inatu. Fa tai mo la upu. O lo fatu.
O te tele ina il whatutua. Whaongalo tangata mo ai. Ina evi ia la ufio. Nei se iol whamavau. Tu whatasi leo wa ao. Tu e tu whatele sau pati a teia. Mai te whapea tu o tua. It's a time. Hallelujah. It's a time te oe. Afua mai te oe. Toi fori te oe. Oh no, Tele sau pati a teia. O mea uma e mai a te oe. O le ola al whaunga. O le mamanu le paia e mai a te oe e tua lea. Whaungaina lo o whaingaluenga. O oe ana mafuai. O mātou maua mea o oe. Wa mana ia I mātou o na oe. Te o manongi mātou o na oe le tua le lei. Mātou te whawheteia oe. O wana lei oe mātou te le penei. Se ia tuma watu lo vi inga lo mātou watua. Le whaunga mana lo mātou li ila o whingaluenga le tai au. O ona ia kalepo, tinao le kalesia, ne risaringa te leo o ona ia pen malele. Se o manuia lo mātou li ila le tai au ona o oe. Le au mawane ia manolo mātou li. Ai ona o oe na e whaia le tua. O le mea lea o le mātou pati lea. E whawheteia oe le tua le lei. Ua o oe a mai ai mea uma. O mea le lei. O mea o mata o fies. O mea o longo le lei. O mea o sili. O na oe le tua. E te tawai a te oe. Nei se ia o le whamavau. E whamavau, e whamavau. O lau I ino. Wina whaunga mana mai a te ai. Ana mātou walau whale o ngaina so singa luenga al whilio anga I mai lau whana. E mātou te tū le pule malimanu malau e whailau e kalesia. Whia ngainga na e o sia kale varia mal tau tū manu malau o e kariso. Ma mātou whape a tuaile le nei tuasa. Ia whoila I lau o whiolo lava vi inga. Nei se ia o le whavavau e whavavau lava. Ai alangan whanau pela le atua. Amen. Si mawalunga mai lo o tamatau tasi lua tolo. To God be the glory forever and ever. One more time. 1, 2, 3.
to God be the glory. Amen. May God bless you. Sauniga tola ilo lava fale na nei tai au. May God bless you. Ya, mai fa filo e tatu whailaonga. You turn my weakness into worship. You turn my pressure into praise. You turn my mourning into dancing, and I will bless your holy name. You turn my weakness into worship. You turn my pressure into praise. You turn my